Belren News. Mapungo. Karochidzwa Maremba. Ndo livhuwa vhukuma zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo tshedza ndi tsha ndeme kha nyaluwo ya zwiliṅwa. Vhasedzulusi u bva Osaka Metropolitan University vha ri vho wana maitele e a vha a sa ḓivhei kale ane a thusa u ṱalutshedza nḓila ine tshedza tsha ṱuṱuwedza ngayo mveledziso ya zwimela. Vho wana uri zwimela zwi khwaṱhiswa nga compound i vhidzwaho p-cumaric acid. Tsedzuluso yo gandiswa kha Journal ya Physiologia Plantarum. Ngudo ya dzitshaka yo bvisela khagala uri dzhekiseni i ṱhavhiwaho luthihi kha miṅwedzi ya rathi i nga vha thandululo kha u langa mutsiko wa malofha. Tsedzuluso yo gandiswaho kha JAMA i sumbedza nḓila ine ya nga fhedza tshifhinga tshilapfu kha u khwinisa u langa mutsiko wa malofha. Ngudo yo rangiwaho phanḓa nga Brigham and Women's Hospital yo shumisa data ya vhathu vha maḓana a rathi furathiraru. Ndiyo no guma a mafhungo a namusi nne na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri pulupele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belren Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belren Brands ndi vha hadzimisa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.